لآموزگاه جوان کوبانی دزگاه زلال و کمالا سنبوله کورسک رگاندن وکر تیدا بشدار بو نزدیکی 20 چالکوانان اف کورسا و 15 روزان بردوام بکه. جبه دور صحافی مخواست کو یاردمیاک بج خورد تو کچه کوبانی را مخواست اول پارتی سیاسی گی هبن اول مؤسسات مدنی گی هبن جبر کو متخازن ارضیا که اعلامی صحفی چه ببد دوی باجادی دا جبر کو کسم اکادمی اعلامی تنانه مخواست و دوره دست بگه و یاردمی بج هر کسی را و هر خورد و حرکت و کی حاضر مجرا رباکری وطبعا بدستي ما مستعقل سفر انسان اكاديمي صحفيه وانساني خدا بيشكو قدم بكي ويردم بكي شخورتان وكجارة دواري اعلامي صحفي دا سمينروان في كورسي روجنماوان ولاد بكر عقيل سفر وچالکوان فيري همو تشتن كبراغاندن را تكيلين وي هنا وكنو چا و راپور و لپرسين روجنماواني جي بهتر وچالکوان راپورا اماده بكن و گفت و گول سر وي چه دبن و دورة دينا مشيت كنا طبعا از بإشرافي من هدفي مجفي أو جفي دورة محاول بكن أو كسن دكوب ونضا مهتم بإعلام أم بيش طبعا كما أقول إعلام بالشكل العام يعني إعلام مرئي مسموع متلفز لذا عم دفرض تشنا دنا ونا إنه كشتو خبر جتشيكن كشتو تحقيق جتشيكن كشتو تحقيق جتشيكن يعني بأسلوبك عصري بأسلوبك نه حتى كوفانا بيش طورن كزامن كشتو بفي قناتيرا أو بفي جريديرا أو بفي إذاعة بدون بستنن وأحداثي كل فير كي الجمل منطقة شيء بأسلوبك خوش بأسلوبك إعلامي ملتقنن روجنماوان عقيل سفر سمينار خالص سر روجنما نویساندی لروجنماوان ولاد بکر دو سمینار پیشکش کرد اوج لسر آلاف نگارکش و مونتاژ و تومارا دنگ از هاتم با دوره علم حاضر بم جبوی از خبره جوان ببم و کس کنم بم تشتکی جو ملت خورا خدمت کنم پشتی کو اف کورسا بداوی ببه ورز نمال لچالکوانان وره بلاف کرن و هولدان چه ببن جبو کو هر چالکوانک دمال پرک دا بجی بکن. جیهان علی برنامه آرک کوبانی